Jisu Kristo kami pa arwaya, kape japa sero pinu mempe kai pa sansa, nempal komo ngunum jala selo aloni timi bidu. Sero ngunu pas Corinthian chapter 9 verse 24 sim kakasa. So ludo, do you know that in a race all the runners run, but only one get the prize. Run in such a way as to get the prize. So Apostle Paul Corinthian atami ludo si nunu chindua hagwala ko hempu abuje habo sudo hokla konesu ami ai mi pa isudune. Hopa mulanja nunu ami ai mi pa idu pala hato tela. Sinu mi pe mo luko pa mutune luko da ngun mulanja Christian mi watami pinika ingo mugomi hagwalo netampana hala ami ai mi pa itai la mudunu hitampa hingala mutote hala ludo. Hagwalo anin sim kaje ko mulanja kelingka aku mapa hatami hempu aya kabudola hado ho habasin atami mo ichi hapyo adu pala hemdol hado ngunumite so Apostle Paul duara pin haro lupado ne ngunu pin ka ingo mugomi ngunu kelingka aku mapa hatami kabudola impe mupetai hala huna pin mi chima durane heka atami pin ka dari gontumi luci inci bici luci bici homolum tare pinim chingnenci hala ngunum hemdola mutote hongunu ya kelingka kula da kangko da hape jala ke maki impe mupe laki maki la ludo so ikora yo kakayu ko Apostle Paul mo ludo si ngo ato mite hempe aya pa atu bedola ngemi siksokla sikahakokla lapa koma dupa hape cha dupa hala ngo te muduke hala ludo hopa ngunu tare selo pinika ingo imbi mugo mini ata pinika nga ata ngunu tare la yankindo siksokla ngo pinilo lapa kote ma disqualify mukotama ngote ari daipa hempe aya pa dala pinika amia imbi nemi ngo labutai hala hela ngun inki mukindo hala so pini tonse kemedo hopa mlanja selo pini ka tonse kemene mempe ay tagesa ngunu ka ingo mugo mempe ay pa insa netampa na hagwalo si hadon netampa ngunu ila la pini ka ingo impe mugo mepela la peda pini ka amia imbi nempa idupa pini lo yangko dupa pini lo arwaya do ko dupa mlanja miselo pini yang kincho pini ka arwaya do kincho amen.